bura mar ODM ng'injore matindo e kinde magigo siasa mar manyo kom jalup jatend piny. Kolose skul primar mar Okisimo e kachung'od bura mar Teso South omanyo wacho ni gitimo nonro mar manyo ng'at achiel mabiro bede kom mar jalup jatend piny. Omanyo bendo medo siro sirkal manywanda kowacho ni gibiro loso riwruok mar duond buche mar manyo loch e yiero maduong' mabiro. Kwa ODM tunapofanya mazungumzo na UDA tutahakikisha kwamba tunafuata katiba ya ODM. Hapo ndani kuna wale wanaona wametosha kukuwa deputy president, tutatoa mmoja wao akuwe deputy president. So hata kule Coast ama Western ama wapi, kila mtu anasema mimi pia niko na wetu, mimi pia niko na wangu. Mimi usema jirani akizaa na wewe fanya nini? Jirani akisomesha na wewe fanya nini? Saa zile wanasema toeni sasa. Hata sisi tunasukuma wetu. Wangangane kwa sababu hiyo ni demokrasia. Na chama yetu ya ODM inapenda demokrasia. Alafu baadaye tutarudi in-house kama chama ya ODM tuseme fulani wacha aende ya represent sisi. Na wale ambao watakuwa pia walikuwa na hiyo wanamezea mate, bado kuna appointments ziko watapewa. So it is a win-win.